Gain hai lam sugan YouTube channel ang faida sing tabuk Tripura geography no nailai. One number total area of state hing 10,491.69 square kilometer. Two number ka right latitude extend hing 22 degree 56 Celsius to 24 degree 32. Hing what is the longitudinal extent of the state hing 91 degree 09 is 92 degree 20 is. Hingga north to south ni je distance hing 183.5 kilometer. Hingga east to west hingga tana nokha tabuk 6 number what is the area of Tripura from the sea level hingga 12.80 meter. How many distance of Tripura and Bangladesh international border hingga 856 kilometer. Hingga 8 number is the length of the border between Tripura Mizoram hingga 109 kilometer. Assam by hingga 53 kilometer. 10 number idea how many hill are there in Tripura? Hilling hanga pasta hill haigaba hatai kotor haigaba hatai no hino hills pasta songo tini Tripura abo. Hingga tabo 11 number idea Athromara range Athromara busuk kilometer chal hingga 106 kilometer. Highest peak bine Jurimura 481 meter. 2 number Jompu range hingga 74 kilometer. Highest peak bine tamo Petlangsip 939 meter. Hingga 13 number idea Bormora range hingga 47 kilometer. Highest peak tamo Bormorano 269 meter. Bormorano sin ko by hatai kotorano. 14 number Deptomora range hingga 85 kilometer. Hingga highest peak tamo Deptomorano 229 Deptomorano motai hatai de hono bole saimale sin ko tamo jani hen. 15 number idea Long Try range hingga 48 kilometer. Highest peak tamo Phengpui 482 meter. Hingga 16 number Sakan range 58 kilometer. Highest peak binetamo Sakan 782. The longest hill range of the state chini Tripura ni je longest hill mane range ka 106 kilometer. The highest peak of Tripura chini Tripura na highest peak joton slai kuchukung ka Betlangsip abong ka 939 meter. Hingga sang tabu sang nai Basango 19 number ID second highest peak of Tripura mane second je highest peak je chuk mane abong ka Sakan 782 meter. Hingga short hill range chini Tripura na joton slai bara abong ka Bormora 47 meter. Hingga 21 number ID the longest river of Tripura chini je Tripura state ni joton slai tuima kolok ka mono 167 kilometer. Second longest river of Tripura chini Tripura je second longest hai ka ba kolok tuima ka Kuwai 166 kilometer. Hingga sang tabu sang nai 23 number ka the biggest river of Tripura chini Tripura wa joton slide nodi kotra tema kotra Gumoti haikaba Kormoti chini ko by 24 the shortness river of Tripura chini Tripura ni je chikon sacha belaikhana bara abangka Howrah 53 kilometer. How many major river are there in Tripura? Tripura koita tuima tong haikaba river tong 10. Hingga 26 number what is the lake river Diu ni je mane lok mane busang ke 132 kilometer. Hingga jeng tabu busang nai lai Bus Kangonka 2011 census in population. Jetabu in the present population tongo 37,71,917 2011 census number. Male busuk 18,74,367. Female ID 17,99,541. The density of population is 350% per square kilometer. Hingga sex ratio 930% female male hingga 1000. Hingga literary rate hingga 87.2% over 2011 census ni mote. Hingga sex number na female rate hingga 82.7% 2011 census ni mote. Rural population na mane rural ni population busuk bangka 27,12,464 73.87% of 2011 census ni mote. Urban population hingga 5,95,036 abangka 26.30%. TTADC total area busuk hingga 7,132.56 square kilometer. Hingga tabuk 11 number ID declared as a state C category 26 January 1950. Sini je Barat Hakator chungda C category hini je Romani salanga 1950 26 January. 12 number Tripura become a union territory hingga 1st November 1956. Attended statehood chini je Barat statehood na kari sini Tripura statehood man mane 21st January 1972. Sini je forest area busuk hingga 6,294.287. Hingga 16 number idea other language. Hingga sini je language hingga mane tamat na other language hingga Hindi, Manipuri, Chakma. 7 hingga main religion nama Christian tai Hindu. 8 number general college degree mane degree college koita tong 25. Private tinta government basta university hingga tinta Tripura University, MBB University, tai Ikfa University. Hingga kha khlai nor kaham kono buji mang kana hene
Ningke जोङो बाहाय geographical area सिनिटिरफ्रानि राव बेलायखौनो सोलोंनानै नांगौ सायमानानै नांगौ हिंके जों इण्डियानि मेप नायनायखौ हिंके फार्स्ट जे सेट्र फलायखाबा स्टेट चिकन माने गोवा सेकेंड नम्बर सिक्किम थार्ड नम्बर हिंके सिनि त्रिपुरा नुजाखो हिंके ताबो सिनि त्रिपुरा हिंके थार्ड नम्बर हिंके बेलायखौनो चिकन चिनि नर्थ ईस्टनि बिसिङावबो चिकन होननानै हिंजाखो बेला बेलाखौनो हामबाय नरक काहामखौनो सोलोङै माखौनो बुजियै माखौनो भिडिअनि बिसिंथै काहाम सोलोङै माखौनो होनाय खाख्लायाव नरक जे कुनु जायगा एग्जाम रुनानै थाङो गाबो चुबा मुं मोननाय भिडिअनि बिसिंथै हिंके नरक तेबो सापर्ट खालायदोंदि नरकनि सुबा बुंनांगौ नरक सुबा खांगा जों कुथु गायमानाय बेला बेलाखौनो हामबाय पाइपलाया नायथावमाने बागै हिंके आनि भिडिअ अर नाम्बार थाखिनाय हिंके जों बोसखांगौ ताइबा काहाम सोलोंलायनाय काहाम भिडिअ दै फै दङ नरक नायसिंगै दंनि हामबाय।